JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija. Ndio Munyerere. Munyerere. Yes. Na grupu yake ri weekend ino ni marare mumagare Kianda giaku kia Voi. Oh, Voi. Yes. Munyiri Gikonyo na muthuri mananagia Sera no ni eto Methusera makarenga methu riu hindi ciothe ni atinda ki explain andu atiriri tiria mundu anja ni methu meheretie methu gatigirwo kei Sera tondu retwa riu nario ni ihuragia kanua muno ni inene muno riu Gikonyo ri he andu aramahingire marai na ifata kuria Voi yes muthuri marathia kuona kuweta ojo timba wa haria fine breeze yes iya metete oguo kana makirikanagira tondu nao athuri aya ari uretwo Munyerere ni mareka undu kwa ku Voi yes na njuri eiwa atangenda mamunengere kaundu kau nake muthuri no ngaithia nyoika acha ndangithie woika yes Munyerere araki Gikonyo nau na methu na Sera maraki gatirwo mugithi uyu wotuku mutambo yes uwezi njiara yes na ni mutambo ucio naguo ri nuiga matha na ukira ndege no mugithi ithaa ni ithaa. Do you know? Yes, Jan. Ito Madaraka Express. The Maya Madaraka Express. Yes. Iyo oko ni wa thaa inya. Ikirigo gwo inya 10 sharp. Kahiga murango no egakura. Mutambo kanyoroka ki? Kianda. Rini. Nwe ndege ni ile delay. Kwe nditwa twathiete nawe na ku Kianda kiu. Na tukendire o ithaa na kindu. Ithaa na gicunje. Sometimes it happens. Well, mugithi nduri gucererwo. Yes. Tha agoro ni inya. Ukoro wikiritwo maguta. Tondu tikiona ogikirwo. Tutie wikagirirwo. 10:01 ukoragwo ugithie. Uko uikurukite. Egia ndeka 15 rahetuka atheriva. Yes. Maragithie ndui kwe burera thatania ne burainde. Burainde ni yaurire hwaini. Mundu uri no kumahinga ni Gikonyo. Tondu wera gwo bara. Aroyagirwo bara. Ndi ciothe mundu wa kuoyo bara ndarikagia mathabu we. Kaigi ni amuhingaga. Yes. No menye Munyerere na Sera ri. Methusera. Marauma o ndumbo-ini. Ndumbo-ini. Riu moke makioya Gikonyo ha. Ndumbo-ini iku. These sides of Kiambu-ish na uku. Yes. Tuthuri twi hau twi Indobe. Yes. Marakio ni meuka makioyaga uria kuru. Araugia kuoyo town. Yes. Hau nio marameceire. Haha muoyo wa bara. Tondu mekurehwo ni murata wao kona kanitha ka Mumbuko. Avatware kwa mugithi. Yes. Na tondu mathia kuwa meta thokori. Mamwihoya matware kwa mugithi. Ni ugututwara tondu twarathi na mugithi wa nduma. Mutungatiri ucio ri ahoranagia ministry yake fixed location na mabairo. Ona kainda katiro kwa muno ni athia kuri andu mari. Agekira action station maguta. Yare gaina Monica eta watia. Jituari. Ni hafu le jire cia speaker. Agakora andu kuria mari. Mathondo nyoini cia icagi-ini nako. Na gwa kwanja ku niguo gutigaia wega. Tondu weterera andu muno ni ukwihunjiria. Agakora andu kuria mari. No agithia proclaim akera andu atiriri. Guku tondu murona uguo. Muico wa mwaka uturorete. Guku ugakira JCM. Ni aukiruta ngawira. Araki my left. Gikonyo ri. Tondu rau yecio yo town ri. No ameie kaunange. Ga Kianda. Yes.
Maramura yako nazo tigio kana kukono kwena jamu muno. Yes. Ni oe nduthi. Wa baba te mweno riku. Mweno wa rugongo. Wai wi. Ikonyo iko na nduthi. Yara ikarangire. No finally. Yara ni nduthi na ruga haria angeigwo iri. Ni GPU makiria ma hau ni mamute. Na guku rugongo o GPU. Yes. Marake semania na ikonyo. Ndu ingirange na ihenya tuthi tuingirete fara no ya iguru iri hagirwo. Yes. Na name ya fara ya Friday rahanaga gatondo. We. Na irati. Hale cia moneti na ro honi. Athaga na muga. Ni akundire riwi wega. Ketuge ni rale riparian. No, Friday was chaos. Was chaos. Marake abatira hau hare hanganga. Yes. Ndona hare Haile Selassie. Marabatira hau. Na mara kiake. Mara ingira ya iguru. Yes. Riu thina orokeire riri. Nigetha exit wigire SGR ri. Ni hale riumiriro ria handu haru. Ria handu hau. Yes. Reke tuge maraumire tene. O marauma matakinyite. Maraume haria Eastern Bypass. Au. Gari hana atia. Inyitanite ta thanda mbembe-ini. Yes. Mamuria mutungatiri. Oi. Wina manotu athie wega. Mutungatiri wega. Oe andu twafacia kidogo. Atutingia bagochoka iguru riu tuthiange. Tuticoka ribathi. Riu twi guku gwa thuraku. Twi gwa thuraku riu guku ri. Mutie right of way. Ni urumirira ki? Ni urumirira iria ingi. No mothe ni guthukanire. Ithe twaigua tuku no tuthimu ndege na andu. Andu marahuragirwo thimu. Hello, flight imetoka? Sumuongea tu bujua kuna delay. Aje ndo faida kwendege cia delay ire nyingi muno. Ona mugithi wa ziada igwa no delay ire dakika 10 nake. Na ithano. Ni undu wa ndu gucererwo. The traffic. Marangana. Ni marathi. Marona riu itha ria mugithi thanya ni ikinyi. Ni ikinyire. Ni irorete gukinya tigetia dakika 10. Ya. Na no mari ingira. Marana riu ni moe nduthi. Mama yake atia. Mahite mutambo. Manuve. Marauga na tukuoye mwe hatikagi omwe utiguo maikare anduthi marakinya haria Nairobi Terminus. Yes. Makinya uma rwatiriri mutingeingera kondu guku tona ngui ici nungagira nduthuki ni cieherire. Ai. Maero totire kendo no twaure nginya sati muone. Maero hapana. Sasa nyenye mshachele. Security protocol. Imekata. Makiara gyo maragwa po. Ne wakura. Problem. Yes. Maero sasa si ndio hiyo imen. Hata mkiingia. Mtaingia mfanye nini? Simujipange tu njia nyingine. Simuambia wasimame tuko watatu. Waambie ni sisi. Maero nyenye ni nani? Hata Governor Alfred Mutua aliwachangwa hapo akipiga simu. Hii ingewacha hata Uhuru, hata Ruto. Wacha sasa hivyo mnasema nyinyi. Hapana, wewe ni ukora. Msee sio ukora, masaa mniandikiwa saa ngapi? Lakini si tumelipa. Sasa masaa hapa hiyo imeenda hivyo. Hapana, mungewaambia wasimame dakika moja. Hata kama watasimama adhiriva, tuchukue hiyo pikipiki tuakute. You can't make it. Hiyo imeenda. Yes. Marage cira maya na riu haha. Hatiri undu ungi tondu horo ni wa rucio. Methe njira. Mutungati uyu no mekuhurira. Aramena mutika make. Cokai fara. Fara yo muri no ya guthie kundu kuru. No ya guthie Mombasa. Mayo yei mulolongo. Hale mukawezo wakapu hili bakuti. Ngulugame hau. Yes. Mutungatiriri. Arama connectia na muthuri uharorokagia boga. Kianda. Na arara naite. Yes. Aramena ni wacio uciori. Ekumuiga kono kuruku. Ekumuiga foi. Yes. Kira mwe kana mukuthira mathaa maingi kinogo no mugukinya. Yes. Arara naite roka. Eri maraguthoga tanda.
we ara naite nereke nereka riri haha thutha shire queen nereka riri marago thwe hau konyo nau riu gikonyo ara ni mukondigithia we mundu moru mono tucendeithie uguthia na ino bikugira ki mundu agire mibango uguthia na satima nyama kimogwe kagathia nego thieto uguthia na nyere munega ni ndere bane utuikia rui ndatuikie barage kuone ya mboga yes leke tu ni mwana thabarĩ ndaihu na ya dereva kinya kamera atiri eno ri ti matatu kana bathi rithiage mwe kwemwe nituhumukaga mume mururange ndagika ta 20 marugama emari surutani makidu motitu ariogo manyani makauga makinye voire ni utheri ni gukiire na gwathereruka nani anogu they were not impressed. They can't be vaika makwase edajiga na jera nduzera madha mana ni mathiru ya gora ni kende tigetie ajo ne makinyire tongere akinyu oh ingai bali na yu ne muthuri ne mokuma mumana yanyu ndigukiuragia na urui nguragia tu ndono thire kawara muno iciria goguo makande kwa not impressed ame marahire muno jo yeke yes mari atatu na ni maramba marataga cia mugithi ni iheire icio ni iheire iyo beti liungu atiga aikinyire finally but they were not impressed ona onere ya mbere guthina mugithi ucio ni marendaga muno yes they miss on their first yes riu marekania miario ri tondu megucoka umuthi ri mauma mathaa meri na nuthu mbere batigenda go take chances yes cia kuhitia mugithi ringi mekoro tuwauzie nini mzee mkigoja atukuri unangonja gari moshi imesatoka kulingana vile unaambio gwĩcia nĩ makũria tondũ makũrire kenda athika maketha marĩire nĩ gũthiaga ũguo na mũgithi ũcio tiga mũndũ wĩroreire an apology na heart break yo it cannot heal kwanja gũtiga ũkĩharũrũka ngathĩ ũkona wahinga mũrango ka no gathonga na ndũngĩhingũra ũcio mũrango no kũiywo nĩ wakana mwaki thĩinĩ gũtigwo nĩ mũgithi kwĩ heart break ĩtarĩ njega very heart breaking yes ndio pole kwao pizza yes pizza no tamko pizza yes no riugo kugira ni pizza pizza ri ni kamugate keho kage magio aha iguru wega na tuindo tutiganite gacoka kagia goro kidogo yes actually pizza ria muri aigiri no gwe gia goro yes na nĩ hĩndĩ ĩranjirie gũtamba ndũnyũ nĩ cia icagi-inĩ ti ndũnyũ-inĩ pase ti ndũnyũ ciothe hapana mĩanjĩrĩrio-inĩ ya county yes and you see pizza especially generation ĩno rĩu ya millennials aya mũrigĩrĩrio na aya mekuo Gen Z nĩ makoragwo mekĩrĩire pizza mũno yes you see millennial ithuĩ aya mĩaka ĩno tũrĩ millennial masinia yes ithuĩ kĩrĩa twekĩrĩire mũno nĩ soda na geki
because we wanted to be realistic in our imagination. Ithuĩ soda na geki na mugate na muthiguiti. Yes. Kwaja muthiguiti. Ona twae compare maundu maria mothe mega na muthiguiti. La saba muthiguiti na Ngai. Na kwaja geki. Yes. And even queen cakes have changed. Queen cake ile yani cha mathiko ini thiete isiajetie. Ile twale yakinya na karatathi. Yes. Ribu ndeci ona mirugire no yagicenjirie. Yes. Ribu generation ino yekuori is obsessed with pizza. Yes. Kwaje muoka na Nairobi oroguo kindu kia mbere marenda ni kuria ki pizza. Yes. Neke ajagia na kanyamu ka package karia kanini. Oria murathi muingite geka atia. Ekaneneha. Aneneha. Ya kanini gako kana package ya reho ya tene ya Go TV. Egua. We ni mundu ogorete pizza yoneka. Yes. Ni wa upgrade. Yes. Pizza na kire yekaga ri. No wende guthikwendia guana urugongo. No ni undu wa haria wa migura ri. Na rugongo kwanyu ri. No nyamu imwe cienda kurio cie hiu. Ona pizza yendaga hiyo. Yendaga hiyo. Gethoka gucia cheese iria igeka atia. Ekaumariu. Yes. Nene kamigusio gwe. Tashuwenga. Yes. Na to drumstick. No 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 uragura hali akeno. Otware otuthu. Itondo rugongo rwa gwaitu ri. Yes. The last place ri ungiona pizza ni Keno. Ni Keno, pizza. Yes. No choko tuko remea ba tekinya collect rice. Kana mioro. Yes. 70 kilometers away. Igikinya ko ure doge convince ndo ni ko ikindu kiega. Ehorire. Tone horire. Yes. Ugo ndo makuria. Niki na matunguru. Une mugati uriku. Kaina sukari. Acha itago pizza. Ane pizza ri. Ogimehiuhia. It never gives you back the original flavor. Ona make your microwave. Oje kinyi rogo. Nicho kaga. Yes. Ari mane to ra maitugo pizza yo. Akaigirira rugio. Matheo ndigagiriro rugio. Hiyo na safari to yuagio. Na ndio na safari na cia ko yuyu iticokagia flavor ya original. Ena ya kuringurwo na ya kuringithio mwakire. Leo pizza kava mundu umurehe oko ni andu marie pizza. Makuwe matware hari ekoragwo. Marie hiyo kuba riko. Yes. Generation ni to riveragirwo soda. Na geki. Iwe ane pizza. Na jenzito maigugo ne mona tatu tare very ambitious. Yes. Todo soda na mugate nudhure. Was enough to bribe us. Ona kone kura to enacio to giathurana na njire. Soda na mugate nuthu. Yes. Half row. Kwaje yete mugate nuthu okire utari wa kurea nguo. Arugia migate makimenya kwina demand ya mugate nuthu. Magithondeka riu package ya mugate nuthu. Kanuthu geko. Tondu mugate nuthu gware hathira tondu ndoigananaga no ndana kona nduka. Ndoigananaga. Ona ni abovu rumbere. Wa siraisi. Hari ogicunje kiri nene hake ukira keke. Nigire heka hiyo kare gakurenga mugate nuthu kana tho. Rigona mundu wa nduka akomeria Burundi wi. No ari kwaza. Especially okoni ona inyo kwa nyure. Musikona economic. Video toke makagio ne soda na mugate. Yes. So this generation now is pizza. Na ile chito junk food. Yes. Ile pizza. Yes. Na guko ingi ciho we itari ti cia kurindwo maguta-ini. Timesono. Ciho we. Guko iho rugagwo githungu. Yes. Na milk shake.
ila hivi milkshake ciegoro milkshake ri ungitwaira murimi wa ng'ombe ya iria ri umwiraga kiathi ke uria kauma ri no arigwo atakinyagirwo niki Mebia cia iria. no milkshake kombe akakinyetie ki muthoni tha ici nditikeni magana matatu. Yes. Milkshake itire raithi. Yes. Irathi ya kawaida ni mana 400. Yes. Na nuona natia kinyunu dhurita. Yes. Na nere stru dugu na yogurt. Izo yogurt tu kenywa tori ya gimba. Yogurt. Yogurt ya gatu amiono haria twacokire kuonera melon. Bas. Na metore anene. Melon ni na apple. Icio nä indo må ndå ona gå kå må gima generation itå kwanja na expectations itå citia mitirwo tondå mä nä twaciragia cama kä rå ta vanilla ta må cingo wa igå rå njokia å rä a wĩigue titangario tita mä gumo handå hau å guo ä rathakä ra pizza rä gä ra andå iego marehe keno mere rä u rä aika må gate weiguä re na muone nginya å rä a rugagwo akä rä u na muone nginya nä puracagwo order ndiuma counter you place an order. Yes. Na neta yo ni raini. Ai ko be ko do ku na delivery soon. Icio nä gå ikaranga ingägathiä rå gongo tau ndå ngä onda pi tau ya keno rä gwä cia delivery zone yawe rä hau keno-inĩ. I'm not sure. I should think so. No ndigwä cia no mä tie wä camba kana wä harä a maranjaũ na kabiti ndigwä cia no maå kinyä rie kå ndå kå u na kä rä mä ri rĩu rĩ wa Susana it's feeling very invaded. Wa Susana is mudhuri au mutumia? Nasikia kana kwamba himaya yake imetingizwa kweli. Kwa nini? Nani ametingisha? There are some old timers who have very petty allegiances to trespass. Then people will ask you, no, you ask me kanenia gwakwa. Uko gutweketa bara. And they will resort to a panga affair, a machete affair. Eno igwa kania ni aratisha ire mundu na ruhiu. Ni gutwekaniria gwake mugunda. Yes. We was sana timo na kura twekaniria. It is so happen kura kina thoko kanitha wao. Na thoko ni gikagwo. Yes. Then orokira the list of invited guests. Yes. Ndio. Hari ageni aria maretetwo ri. Here of interest hari wa Susana. Wita wa gatoto. Atiga toto wito. Timona na wito. Aza. Gatoto ori. Wasona eke iko ine mwaka wa 38. Ni ageikarangite. Yes. 38 years na ciana ciao ni ngimi. Gutiri we muci othe meki. Ni maumagarite. Iko ine ciao na mawira. Yes. No riu gatoto urete tutamugeni ri. Wa Susana ni ana mukwa. Ati mutumia riu wake ri. Ni mari kaundu hindi yao ya umumo. Miaka-inĩ yao ya mumo. Yo nyinyi ri. Akuga gatoto yuri ari ex yao. Ya muka. He did not sit pretty with him. Thina ũragĩũkĩra after 38 years. Araugire atiriri. We nĩoĩ thimũ ya mwĩkũ ndĩũragĩra thĩ na yuga atĩ njege ya nakũra ĩcoka marima marĩa yanjire yake. Ya mumo. Kesi yake ri
in his submission aradi horo body language and in financial intimidation. Yes. Tondu gatoto nake ria cokiria ki warahuka ki mondo. Ciringi ni amwitikirire. Wega biu. Mundu ki na ndereba na ngari enge thuthe kumurumirira ri. Now Susana is just it's a local, well, not peasant, but he's a local hustler. Yes. He's an ordinary village man. He's actually heavily reliant on the investment he invested in children. Very intimidated. So do I kuruta bia ri. Susana mutumia ithi kuruta ciake ri. Gatoto uyu ri. Aramumarie na bia iria ruta maita mana. Aruga mauga nie negoroga na wiro wa ciana cia Sunday school na ne jokani hamwe na atakwa ne na ciringi ngiri 10 ni hurirwo nduhi gatoto aiwa ne ndamuikiria ngiri 40 Susana arauga pana gotigo thioguo ndetarĩria kiarute mbia ke ciake irio kie nacio muikireria wa Susana gutie mundu giritio gutie andu watho ugete ndongikireria mundu na guikireria gutire limit. Yes. We urenda guikiria mutumia waku ciga ne igere no ari wore ari arenda gutuonia atia wa Susana you overreact. No hapana ni urathi muno ni uguikathe tuthi na mbere na ki na thoko. Yes. Susana was not taking it lying down. Yes. Kurakinya reu riri aretwe ta mugeni arakiwa era ikena ria marakejete kundu guku matugete nyina wa Susana. Thank you very much. And delegation ya ndwa that's why ni guku tene ni thank you ne kunjetani nyere temiro retiro no Susana muthuri kira muthuri ni urathukia horo ni gukiruta 250,000 na juge ni gukirana the 100 mugihe meri ngiri ni gatumana through nyina wao Susana ndukana gutumawe ndutuma mukaguo wa Susana ni wora werwo no meno miaka 38 kiko-ini mari undu kai utaiga nagira nawe miaka yo yothe ndari agithie hari undu agira ndu guku ni aragweta wa macharia na niwe ukora mutumia wa Vikas Wanden ala komu gwatane kia aragweta wa Susana na kwara hura mikuro ya wendo wa tene Japana ni gwete kirongo na ya leo kijele utoto njuge tosemania nje wa ihoero nataka thaba ayo ngari na ukiuga atia bia atotisha na bia hana igothia ithiete guku na totiga tori guku ona mugithi ugeraga reri guru no kametiko hau ereke ekwa rero thina rokire ri haindo cia thoko cia mugunda. Yes. Muthuri ona gatoto I think he was enjoying his superiority arakira kagwa ne golerwo mucono cia uyu ne mucono ne mwega muno mucono waturikia ni kaga atia ni ureraga ne golerwo mucono ucio toto akauga na ngara wa Susana na ngiri igere mwe akabururuka wa Susana akauga ni neo ni rida na ngiri igere na 200 Atoto akauga wa Susana ngiri 3 akero wa Susana waigwo cio araruga na ngiri araruga na 100 uria mutasho wake ni ngiri ni rida na ngiri 3 na 100 wa Susana ni ane yongo kuyo na ngiri 4 hena waru haha mwega muno ni urugaga cipo nengere wa Susana na ngiri wa Susana muthurire waru ne kindu ya kukwira ngiri uraigwa guku waru ukinyetie ngiri ibu akire ikonia ndi mundu ni aranjuka uru riu
Goko ni kunjetha. Goko ni kunjetha riu na njethe nginya gwa kwanja. Gwa kwa thome. Akiario guo ri iria ri haha na ri ni uguthio therukie. Ndero ni mwene ri ti kurara. Nengera wa Susana na ngiri. Riu MC kwanja riu ni warahiuhagia wa Susana muthuri. Mutu tondu he andorori atiriri. Tone wa Susana muthuri kana mutumia. Tiga koma we. Ando ngichora kwa kioria wa Susana muthuri. Mzira na kugerera chocha. Maybe they yori. Watoto wakirekia. I think he was just having a bullying good time. He had no intentions. Sio kiumana ametoka yake. Wa Susana aroire microphone. Wa Susana muthuri ka mutumia. Muthuri. Arigwa ndenda gutangatha. Indo icio ciothe ciagurwo nemoka momo kaburo ucio beberu iyo indo icio agura beberu mweta mukoroni ndangave ati hakwanja ni kuge ikombe ria mugendi ngucita hau nja ciothe mwihitukiria kiatia were ngukwiyo ngumirekeria yombuke thie ruwi nie ndiake goma churu kana kurangana nguo iyo ngumiikia ori ore mitafa na nhoyo ri ukumiwa athinja ndikarare muoyo Yes, insecure. He was not, himaya yake ilikuwa imetingizwa. Akasema hataweza kubali kukaa chini. Alisema sitasimama maovu yakitendeka. Vile na utishwa ni pesa. Hapana. Rawi atreri. Dage kiruo kembia na kiruo nginyolimu. Ni nimekuehube mwe. Ni yako employee giegi. Yes. Ndo na gato torika rawi kwa atreri. Indo icio andu a utindo kiendia kimwe kimwe ri. Ni nyitithanio. Nengera wa Susana na ngiri komini kumenya ari akuhe. Ni angetindikite wa Susana muthuri na rongo namba. Aroma geyo ni muratha geto Elija Kero. Acho sana mbia ijike gairathi. Kocha to mama andiko. Oyo kuona okegumuoyo ri. Nyode marito. We nawe ne tukawa gaya. Ndo thome mandiko. Wato ningamira kuingira cindano ini. Atari aya. To mama andiko no gathikagiria waku ni. Atoto niwe ngamira. Ndakona muoyo. Angewona. Muoyo ndangiona. Ni ithuĩ tũigĩirwo kĩ? Muoyo. Na ona kĩaga kuona muoyo na mũka wakwa ndekuona. Kwenda yeye. Hawa Susana aramuonithia. The spiritual war is on the winning side. But on the ground. Aterere. What? Tau besa icio neana na ko itiri hando ciandikwo iguru. Yekane waigwa wa Susana. Iguru gutina ndikwo ndu. Tondu ne mwiato na mwitio na mwiyungururio na mwitio wa mwene ni urainirwo. Na guthingithia mucio wa muthuri. Riu wewe mutigira riri andirwo nake. Ni iguru. Ni athuri aria 24. Na makeruvi na maserafi atere bara na tuya rotitu no tiro ana mwere na ke oyo ngoringa na kameni araugire kira kia guro ku gitinge turia gwake augire utuika ikombe ria gendia kuriga au hakenja muhitukirio kira giothe giakata angehota sitingingira muromo waku wakwa na ndaciona kou uyu acoke kwao William Samoei Ruto
Daktari His Excellency Rais. Yes. Wa tano wa Jamhuri yetu ya Kenya ambaye ndiye yuko sasa. Yes. Alikuweko kule pande za Meru. Neira arare Meru. Yes. You see the president can tour anywhere anytime. Wherever he wants. He's a head of state. Yes. Na kuna ino tumodo wo. Mpio wa Yembele Centro. Ora tiria tu tamu ya Raila na Uhuru. Ale tiria ndo ana tu tamu hamu. Mpio wa Yembele Centro. Ni karaletwo kila kana kilu. Araji ya muno. Noma si noma. Fire si fire. Bwexe si bwexe. Wapi tu tamu ya Raila Uhuru. Boza sikulia kayo ya Uhuru. Chore. Wasanurudie. Take. Kata hapo, kata. Wasanichukua tena. Wapi tu tamu ya Raila Uhuru? Ya Ruto baba yetu Ruto. Mugawa. Waige Centro. Atiria ndo atano tuta. Rotu kanero. Gaho ile historia. Ngecira bicerera nayo hakiri-inĩ tu ĩrarĩ kanua. Yes. Aya wapi tu tamu ya Raila Ruto Uhuru ule yuko Baba yetu Ruto. Wapi tu tamu yake? Sasa zile najaribu kusema na ashachoma. Ndireciria basa yake na nane. Hilo sasa huyu anaielewa kweli ama iko nini? Alikuwa ameelezwa tumekuja kufanya nini? Sasa bana hiyo ni kuchoma. Bana sasa huyu ni mmoja wetu ama yuko ni mul? Yes. Mugathia akirira andu a Meru city. Yes. Niguo ni arereirie andu a Meru ati nio magũtuĩka the 60th city. Yes. It has elicited a lot of reactions. You see why? Onogiro na kirima giothe na natwanari horo ucio. Nokiwa kundu kwina kungikinyia stage ya city ri. No Gameru. And I think someone had that. They take note but they never pay us. Yeah, they don't. They don't even credit us. We do see free research. Yes. There's mixed reaction, excitement, and reservations all together. Reservations in equal measure. Kwele marauga kule marauga sasa wasa itupatiwe hiyo city. Wasa ikunje. Tunataka audio niletwe Meru. Hata Meru kuwe na Jivanji na Tilumu. Unatuletea mafuta ya Keno mahali tutakuwa tukutana. Tuwe sete kama ile ingine. For example, iletwe Meru. Tusemange na shuka mirama ya Meru. Kule andu akenu. Yes. Maiguite ni mekuheo city. Yes. Sasa hiyo ni mzuri. Unajua sasa kama mimi niko na shamba imegonga lami. Hiyo tukipatiwa city niongee vizuri na gavana tunaipatia na limu wa pesa na tengeneza Uhuru Park hapo. Mahali ya watu kubarisi. Unajua sasa Meru tukipewa city. City iletwe hapa. Unajua vile nasikia kuna Nairobi Stock Exchange. Kuwe na Meru Stock. Usikia sasa wakikamo wa Maora akisema ngunia moja ya miraa. Nenda giona ngiri nyanya. Wasemanga furushi moja ya miraa ilikuwa inabadilishwa na dola. Mtu hata hiyo unajua sasa tutawekewa ya poti kubwa ya kupeleka miraa moja kwa sio kwenda Isiolo. Hapa moja kwa moja. Na kuliona mareciria kinya mabici ma thirikari megũthambĩrio kũu. Ndio hiyo sasa. Unajua sasa tukisafanywa city hiyo ni kumaanisha hata Wasiria naweza patiwa ofisi hapa. Hayo na operate kutoka hapa ni helicopter tu moja. Na kujengwe Mambai Pass. Mambai Pass ipite hivi tukue unaenda Sogoria unasema si lazima upite Sogoria
unasomokea hiyo Egembe. Ukisema unaenda Murio Mburaka, kama unaenda Murio Mburaka unasema umesika Eastern Bypass, ikupeleke mpaka Murio Mburaka. Bypass manduo Kalenji. Tusemange the greater Maua Bypass. Pale makutano ndaraya siwe tatu yu. Ngari za kwenda Isiolo moja kwa moja. Sa Maua sinaenda left. Inaanguka left. Inaanguka right, tunaingia left. Kenoru nayo iwe kama Talanta hela. Kenoru iwe sasa ndio Talanta Stadium. Maexpress ziwe kutoka Ngovo. Ngovo sasa ukiwa pale Nithi wasa mnasema mlima ifinywe yote na Mchina. Mchina ambiwe pila sipande kupanda. Wale wanateremka kule ni wale wanalima huko. Gali za Express ni kwenda. Bale Ngovo tuwekewe viewpoint 3. Iwe kwenda ngija mubango wa gucenjia daraca ya Nithi. Yes. Ndeigua ndi mubango wa goro ni wa bilioni 7. It cannot be cheap. The terrain there, it cannot be cheap. Wanga 7 ni maingihia we. Na kwende kwa ene musiara hezo merukani kumacia ume. Is that twale tioro? You know it about. I think ni nyamuka cia thamitio. Asikire huko. Sasa hata wanyama wetu wasungu watakuwa akija hapa. Tuwatengeneze pick up za Meru wanazunguka huku. Wakiona wanyama waseme State of Meru. Yes. Na unasikia tunanyenga mpaka State Lounge. State Lounge iwe kwa sasa. Unajua ni akendeke. Hiyo sasa ina mambo mingi ni kendeke. Noma si noma. Wapi tu tamu ya Ruto anatupatia sete. Tu tamu ya Zamoi. Sete igwe vusuri na tutengeneze majako zimba country bus yetu. Tuwe na industry ya Meru unasikia? Naenda inda. Magari za town zipewe namba. Sipatiwe namba usemanga sasa kuenda Sogoria ile namba 44. Ukitaka kwenda Kakoromone panda namba 6. Kama unaenda Murio Mburaka hiyo ni 142. Gari za mbali kama Embu ni 247. Na Nyuki. Na naisho Isiolo kule. Sete kuja sisi tuko tayari. Tuitangwe Sete Ndwela. Unajua tumeitwa. Iwadio tuikando agicagi. Yes. Tumeitwa mlima sana sasa tuwe Sete Ndwela. Sikiangi watu wanasema sisi ni Mamboni tao. Unajua? Kijana kule. Ando saburi ya mauga ni Mamboni tao. Sasa ni Mamboni City. Sasa ni Mamboni City. Watu wamesanuka sisi sasa ni mayoyo. Hii sasa tunanauo. Sasa ni matop sota hapa Meru. Top sota. Sikipigwa kupigwa. Ishagire tigarero na kuurare. Sasa kina kadhwa napo atakuwa akijiita Mayengu wa City. Kina Ngirote hapa. Wao wanateza TikTok wanasema wako City. Wakiingia pale kwa reels ni kuweka City. Hashtag City. Na game nene cia mivira nigatwaragwo Meru City. Bana kwenda Nairobi. Sio Nairobi kila saa wanakuja hapa tunapata chani mzima hapa. Chani Kinoru Stadium. Hata hiyo City imekaa sana. Tuko mpaka na mall. Na tuko na Central Bank. Tuko na Central Bank, tuko na mall kubwa. Tuko mpaka na tuko na Mera. Hiyo imepita hata Mayani.
Marauga ni gucererwo ecereirwo. Ngauga ni ndukirire ngomu. Nyamwireho. Kuria kama watu wase tu na vile tunakaa na municipal. Mimi hata county sijui ilipita pita aye. Ngebaki tu municipal hiyo mambo tumalizia. Tukiwa na mstahiki mmea. Ona tu ile gathi bokara kanya. Geta kamucogo kareho. Kareho tauni. Kuri marenda na kuri matarenda. Wasa sete ikunje. Sawa sawa baba. Wapi tutamia Raila Ruto Uhuru ya ya kumoza zukuria kumoria wewe weka tutam ya dia nani ayate yekinya Uhuru tutam Uno alitaire. He has very many times. Dish out.